Nalor ki wei pat ki jingi Lehkai ki bagi khun jangan ni kejala jungi ki lapau amtang hagi rinsan ki baha kejala nesha ki wei pat bat syabari ru kumju. Kajingi Lehkai football kadai ka wei ka bangi lasaki ka jingmi ki riu don sap bat ki batbit haki snem ki balalet. Henry ki babon ki dai tang ki shenrang. Hakani ka Khubor ka bangin pin-i shapipan kadai halor jang iwei ikna kanthai iba nadu be idang rit karta ki kmi ki kpa ki layu I ya kasap Lehkai football hai. Ini ikna Khasi ide ibonifilia shulai khat saus nem karta khun baar naki arngut ki khun kanthai jang ikong bani ember shulai bat uba Christopher Doling ki basong basa ahlaumali block 2 Shillong. Saya dang reti la itu hi kum tu di dap asnem lai snem kajing dan interest jeng I be page football be TV. Ti nang tu di bede biniki men jeng I sindang ki Lehkai football ha lau ti sisnat di banyi Lehkai lang bat ki. Ti nang ta keng si kajing snat jeng I ti kita kepor pada play jumut ni kita. Tang bade kita kesin be dap sau snem udon tu wei ku jong kasai. Ti ya lenti na plau yin jeng I man kasni. Dia tak kasih kot kenyik pa, wong ba ini kunjung piti dan sab bani football. Dia on diladap news nem, orang semuanya lam pakasai. Dia kebening kong du kedai keji tak kasap te kedai lingbai te ikut jong kasai kan iba jual lenti nang tanin jengi. Dia pa jengi pada nak duk tak kasih bita I coach biong kum tai dia sedang ban pet bahaya I kan. Dia sei kumno kum Lehkai jengi. Dia nang tu isa sedang ban di ladap san snem long duduk dang di kum tu lai sau snem ti praktis biayeng temas ndap san snem pede son ben Lehkai pede te po badan pasien ni po lang meli kan man kasiu nya Lehkai lang bagi kena jong ni kesnong ni te mas ndap I news snem yengi penjoin no po JNS kan populo na kajing pencelur jeng ki babon bat kajing kershan nagi kimi ki kpa kumju nagi bahayeng asem baro kasap jeng ibonifilia shulai kamshim lalong le no ha kaba nadu bidang rius nem karta ila yoklat bani Lehkai haki babon ki Lympung nadu na shnong ba isyong isa haki Lympung bahe haka jalla shabar jalla bat haka Lympung jong ke hero ISL arajar khat khandai arajar arpau ila yok ban thep nyop pratli ki gol ngalas dang Lehkai nadu banga day south nem ka ngalas dang practice bat ipa hayeng ti pengadap rius nam ngayo ban join hakane grassroots ti ngalak trash itom hi long hayeng ru iparu ipun practice bat ndai tang hang ti hayeng hasam ru ki kesan bhanga ki support bat lada ngong bang hablit serta staru ki alam bat janga ladon trail ru kwa bat bangan let ki ailat bat perki ai mensim bat janga ban yo I boni hi nadu bi join bat ni di syai kena badon sap ban ni football ti ngila itu hi nadu bi sedang banwan ini grassroots center jungi ma ngaju ongi kimi kapa jungi ba tapi encourage baya I in poi hadu banyo ile kari ru mai la long menta ban yo ile ka Indian team ka encourage baya kini ki grassroots center jungi kini kena berit bikin sim interest football bikin Lehkai football hagas nem arajar arpuwei ila syak khot ru bani Lehkai naka Bengaluru Football Club jungi kenthai bani Lehkai haka Lympung Karnataka Women's League A Division hakarta ka bakhat ar hagas nem arajar arpuar ila wan phai Shillong bani Lehkai haka Lympung Women's League kabala pelong daga Shillong Sports Association bat Lehkai naka Maulai Sports Club hadin kani hakani ka ju hi ka snem ila sha jet bani Lehkai sa naga kinhun jang ka Maharashtra bani Lehkai ha ka Lympung under 19 CIS CE National Football Tournament bat ha ka Khelo Indian Women's Championship bat hakani ka ju ka snem ila Lehkai ru naga Garhwal's Football Club bat dai Lehkai ha ka Lympung Delhi Women's Premier kadang praktis untuk buat JNS hadu ajar shipau ba ajar arpau berbeda shipau snem ti kawan COVID kum tu
Ti mi pada MU shu bani praktis kanya po JNS malak hang lut kan ki ke center penyedia kai ni po puluh. Ti bro sistem don training don issue. Ti mi pada I training bi hayeng bi pa. Atau sila kai bi po golfling ikum tu. Ti kerja dengkat ba hau banai September kan. Ini menji pada isin I badan dekat trial po Bangalore jong BFC. Di pentip yang ayong badan dekat trial jong BFC. Ti markum tahi dengan kerja okti ni coach bro coach jong JNS ngong kalong komno badan dekat trial. Letnya komno ti ni coach bro coach hi ngikeli jong saklan ngikeli jong isa rohit ki jong isa melos ai ti ki ang ka. Ada dei ki kena tingim penslur mo ban let. Dari lada iboni te nginget bet lada ilet ti NEHU abet. Ti kadai kacing support jong na yeng hi tengah khot lut di bro si yeng kin men jonga ki bro khot ki bah yeng sem kali jong mot deki ngin ne komno. Ti ki du yang em be idon hi kan kacing krang ga ba bi ilet. Tenang tu kan sepoi bandit no sha Bangalore kan NEHU 21. Hakas nem arjar arpulai ila kai nagakanhon jong kajalala jong banyakun haka sub junior national championship kabalalong haka jala Punjab. But day nakani kacing pau ke sap Lehkai jong hakani ke Lympung bala kring ikinong Peit perman banjit ki badon sap hakani kacing Lehkai. Bila syakot sya ke Lympung ye tunjuk ke bala tip kum ka All India Football Federation Under 16 National Trials ke bala long hau benai ke lalengkot mentau senam arjar arpusau. Bila syakjit ban mi Khmat ye ke India haka South Asian Games ke bala long Nepal. Nga syak scout lingba ka national sub juniors ka balong hapo Punjab bang ayok ban represent nya ka Meghalaya ka under 14 kila scout yang ana to haka saf ka don south team ka Nepal ka Bangladesh bat ka Bhutan bat ka India ngi layok ban Lehkai persyak baro lai tili ki team bat ka Bhutan ngi job nyau lenot bat ka Bangladesh ka first round ngi rem lai lai way bat ka Nepal ngi job shpau lenot tinggi yok bandrung haka final bat ka persyak ka Bangladesh ni namar ka de ka top 2 ki yok banyak kenduk final te ngi kenduk final bat ka Bangladesh te ngi laya tap ningkong mangi hi si gol te haka minute ka bah nyopau ka Bangladesh ki ban pai ning ba ka corner te ngi rempat haka penalti laila kani bayok menta manga hani hapo under 16 team ru kadang de tang ka basdang namar ka iem jonga kampat de tang banyo ya ka junior team ngakak ban represent saya ke senior team bat ngan continue ban Lehkai nak bentak kari bat nganyo ban Lehkai long sabar jong kari ru unjuk Hadu minta iboni filia Shulai ila Lehkai khat lightly ki Lympung ni ki tournament Henry pu pratli ki jingya kun bat hadu minta ila tap shispa south li ki goal minta iboni filia Shulai idon bat ka Baichung Bhutia Football Academy ha Mumbai ka bapelut na dong shadong ya ka jing don kam jong na du ka bam ka di ka jakasa ka jing kilan met bat ka jing puli na ka benta san snem kanthi And it's just number 8 Khuborjylla Shillong with the goal. Nga kani ka BBFS ke Baichung Bhutia Football School kadon ka Residential Academy na ke pinta ki kinthai haka ha Nasik hapo Mumbai ngala let ya ka trial hati halat kor per Q1 ban shim trial ki kinthai te ngala yo select na ka tu ki coach ang turu ki ba ai men simbet ki ba donbet ringkat ki ba ai jingkai ka best sha to ka school ka jing puliru ka donbet namar ba dangim perform ha kot ngim yo hiru ban practice lane ban Lehkai namar ba hati ki ong long parkhot hi ki ong ba haba filek kairu ka kot ru din long balance bet ting hab record bet namar ki khon hi badan sap nrei klem ka jing kersan ki pa kim poi si ringa Ïakob si saya ki mi pa jong boni ki bala kersan ting i ban hadu kani ka thong bin sapoi i ki lai kersan sisa du ta nadu baki la pha no sport BFC ngadang like ngadang arti ni kum ki weng no na school ki pha sakam tam di kan thai te kani ka challenge jong ki mi pa nga thrai ta daw yo ban khet yu so
halor kini kajing poi jong isha ka kerdan besalor ha kajing Lehkai football kamtam ka Khmat Khasi peningkong banyo Lehkai negeri India syaki Lympung basabari kalong kajing sarong ye ka Shillong ka beisyong isa ye ka jela badi ka jat penriu hi barok kawai kumta ha kini kendiat sengi be iwan syuti syaying kador bar Shillong lau mali pelun kalapen kuburam kerpang ye i ha kajing elang ka belalong ha ka khat kendai trik kana liber ajar apasa kani kajing penkup ye Bonifilia Shulai lale ru da kaseng kabapet ban kentiu jing Lehkai football ha kani kajela ka Meghalaya Football Association kabala penkup buram ha kajing elang kabala long ha ka arpau terik mentau banai leber arjar apusau hapo kajing elam Khmat u President uba Hamlet Doling Pi nakaliang jong ka Meghalaya Football Association hadien ba ngiyo jeng tiap ba laingot ki peliar ki Khana under 16 ki Khana kentai isa jet ban let nam da ka trial nam da ka Indian team hang tiap po Goa tegi na preng ki laingot pada ngi stra ba i Bonifilia Shulai ila sha jet na ta ka trial jongki ban iyo benda bandan po ka Indian team but sisa kani ka history po ka state ka jongi ba ni Samla kentai jongi ba karta ka ba khat hapo khat rusnem ia ban represent ya ka team India kalong ke ka buram ka bakrau ho ya ke yang ka sem ka jongki bat karpang ru nam ta ka jai beri ka jongi bangila ban sei ya ka player football ka batibit ha ka karta ka berit bodio ban bi Khmat nam ta ka team India pakataru iu jan po ka first 11 ti kalong sisa ke ka bagi sotrat bagi ai ka buram sebenarnya ta jongki tidak kene ka jing olat jong i Samla Bonifilia Shulai Nes kem gi babun kham tam ki Samla kan thei kin Peit i ya ka sab phong jong i ya jin trace tom ka jong i but in long shisha kata ka rong I mean cm ya ki babun ba ke ba kin ki Samla kan thei ki badan ka jong anu ka joki nam ta ka jing Lehkai football balada ini sama ila ban le balingi ngin mala ban le tikadi ka challenge jam ta ki babun ki Samla ka jong i marba i Samla buri Filia Shulai ru idei ilong lang ko blong ki wi ru mereka bangi hi pada kalong ba idon ya kemersiam trashtom ya jelong disiplin ka jongi bat kedi kini hi ki ba pelong i ba ilong ka wei ka player ki ba tibet benda na pok Indian team tekani ka jing kiu jing i ru ka jing Lehkai ru long ai ngu hi ken mo yang ka jong bai chung putia ru nomor ba long kom baki ku chmen chwa chen dik si ong yengi ba la de idon bitang hang ni long kam da biang te ba ka practice ru yo tang asin studio na du pade bi le jong bai chung pade chathi pade man kasi ki don practice bet arsin chisngi temot kanang inang improve syuk kanya kata jing Lehkai jing